zamamaza intsinzi ya Yesu. Nitasema ushindi wa Yesu. Zavuga gukomera kwe. Nitatangaza ushindi wa Yesu. Nitasema nguvu zake. Sinzawema kubibwira. Sitaacha kubisema. Cyari kubyambira. Nizo. Abazakomokaho. Watanitokaga. Abazakomokaho. Watanitokaga. Mungu wetu ni muumbaji wa masiku. Anajua yote Nibitarabaho na habi ya kuwa. muraho nshuti zacu bavandimwe, mumeze mute? Twe tumeze neza, turashima Imana kabisa. Wowe utameze neza niwihangane, kandi nawe umeze neza nushima Imana, wongera amasengesho. Ya mbere yanyu tuzanye abajene babiri, bariho umwe n'undi, ubwo ni babiri. Ya wowe ukomeje kudukurikirana, turagushima Imana, uhabwe umugisha, ibyiza biri imbere, kandi thanks kuri support yanyu, mukomeje kutwereka ibyiza. Uyu munsi tubazaniye umujene muzi muri benshi, wamenyekanye cyane ku mazina atandukanye, ariko mu muziki umwe. Uwo muziki tituzi uwo ari we, ariko muri kano kanya mugiye guhabwa amakuru. Ya wowe utarakora subscribe, turasabye uyikore. Wowe wayikoze nawe shima Imana, nibyo byiza. Ya uyu munsi turi kunsuzanya umujene, kabibwire je nogira muvuge noyoba namuvuga uko atari, ariko iwe natwibwire. Nibite wa Amahoro. bimeze bite? Birenze. Biracamo Birebire. birebire Birebire. neza. Ni karibu cyane hano hantu. Murakoze cyane. Sibwo bwa mbere Oya. kandi si ubwa nyuma. Wa nayibwira abadukurikirana. Murakoze cyane kunyakira kuri Kidinda Live TV. Imana ikomeze bamugisha mwinshi. Usanzwe amazina ni yayandi, ntago yigera ahinduka. Amazina ni Gikwerere Merci. Ngira ngo nukongo uko badukurikirana. Reba aho hejuru nimba kawe kakamana uzoze uhareba. Namaze kwivuga. Namaze kwivuga Cyane. ya asandi cyane. Gikwerere Merci, ngo bimeze gute wa? Ni fresh kwe. Hano hanze biracamo Gake. indani Ndani biradudubiza. kududubiga no kuvuga bati Dudubiza. kududubiza cyane no kudodobeka. Biracaza. Biracyane niko kududubiza. Kududubiza. No kubirata Uzobimenya nyuma. sawa. No kuzuza Oya. sinzi ntawamenya. Yagikwere niwegera hano hantu wa. Murakoze. Ejo bundi hari amakuru watanze hano hantu yakunzwe na benshi, ariko twarishimye. None wa Gikwerere tumuzi turi benshi, tumubona turi benshi, ariko turamutahura turi benshi. Gikwerere turi kumwe n'indi. Murakoze cyane. Gikwerere ndi umukozi w'Imana, ndi umuririmbyi, ndi umuramyi, uririmba indirimbo z'Imana. Ngira ngo ni kuko cyane. Umuramyi, umuririmbyi, uririmba indirimbo z'Imana Cyane. bene gute? Mu buhe buryo? Mu yehe njyana? Gospel. Sebe ni cyange niba ari slow Zose. Ntayizi ncika. Ntayizi ncika. uzuzi cyakira zose. Zose. Duha kapera. Kapela.
pera ya masaha kwizigo bibiri ririmba amasaha ririmba naho ririmba ngaho ririmba impano kuko mpora nyigendana sinotinya naho ririmba gato twumva anje tuwambashije icyo kora kubera ko wavuze ko uri umuririmbyi niyo mpamvu ukwiriye kuduha kandi reka nkuririmbire Hozana Yesu reka nkuririmbire Hozana Yesu kuko wacunguye ubugingo bwanje wemera no kuba umwami wanjye rukundo we mbabazi we wabuntu bwinshi butangaje nikica tumye wemera kumvira suko ari twebwe twakunze Imana ahubwo niyo yadukunze itanga umwana wayo atubera impongano y'ibyaha byacu ngo nuko uramaze amaze iyo ndirimbo ririmbye Imana iguha umugisha nene nuko ari impongano y'ibyaha byacu impongano ni iki impongano bazobitubwira muri comment muri comment cyane impongano ni yabaye igitambo cy'ibyaha byacu ni bimwe oya ntabwo ari impongano urumva niki kiguzi cy'ibyaha byacu impongano niki kiguzi niyo mpamvu bavuga ati twaramo kugirirwa nabi nk'abandi bose noneho gahaza umuntu uducungura ahita gahaza Yesu Kristo atubera umucunguzi araducungura muri makeya niwe nyine waducunguye nta wundi yabaye impongano yacu ibyaha byacu yabaye impongano y'ibyaha byacu cyangwa yabaye impongano yacu yabaye impongano y'ibyaha byacu yacunguye ibyaha byacu yacunguye twebwe kandi bavuze ko impongano ari ugucungura yabaye umucunguzi wacu none yabaye impongano y'ibyaha byacu impongano kandi bavuze impongano ni ugucungura oya siko navuze wumvishije na oya tegera navuze ngo kurumva twarabo kugirirwa nabi nk'abandi bose kurumva urumva Yesu Kristo yabaye nk'ikiguzi manake yabaye urumva niwe witanze twebwe rero duhita tubona ubugingo buhoraho budashira arancanze wenyine arabimbwiye urancanze aya iyo ndirimbo wa nyirayo nini ni aje neza aje neza cyane mugende mukore subscribe kuri channel yiwe aje neza official aje neza official ura mugabo urimba neza cyane no mugabo kabisa irenze wowe utarakora subscribe kuri aje neza kuba tureba gute uwe mwikore afite n'indi ndirimbo wa afite n'indi ndirimbo ivuga ngo ukuweza nabezwe bose bakomotse ku Mana Data gira n'indi ivuga ngo Adamu wazanye ubugingo amaraso yawe anyeza buri munsi avuga neza cyane kurusha ya Abeli nk'uko yavuga imbabazi ndetse n'urukundo haleluya neza Imana igumugisha papa turagukunda uri umugabo cyane wa atuganire kuraza kuduha akapera uraduha akapera ku ndirimbo yaje neza nyine ndaza kuyikubwira uriya ni umugabo kabisa birenze natwemerera zoze hano apokeza abera kuko azoza ntagira yandi ntagira yandi ariko mu baririmbyi hariho abandi bayagira oya ntabonse baratubwiye ariko reka nkubaze wowe muririmbyi uri umuririmbyi uririmba cyangwa uri umuririmbyi usenga zose ndabikora urabikora ariko birashoboka ko haba umuririmbyi usenga utaririmba ntawe nzi uwo nguwo arashoboka kuba umuririmbyi uririmba udasenga simbizi barahari abo ngabo nibo bazi nje ntabonze babonye ishano
wowe uririmba udasenga genda ushobongera amasengesho kabisa ubuzima budasenga ni pirate ya ikwere turishimye cyane kukubona hano hantu wa Imana iguhezagira amen hano hantu twari kuganira ariko ngiye kukubaza turakora n'akantu ni challenge kabisa uri mu gospel ndakubaza akantu ka gospel uza ugasubiza uko ujumva ikwere Mary ye umeze neza birenze wibagiwe Mary tugira indirimbo zibiri z'umuntu umwe wazisohoye mu kwezi kumwe indirimbo zibiri mu kwezi kumwe uvuge nyirazo numara wamumuvuga Imana yacu n'umugenga w'ibihe nindi vuga ngo imuze twamamaza urukundo umwami Yesu yadukunze Mbabazi Patrick niziwe yazisohoye mu kwezi kumwe rahira ukuri ahari Imana imuha umugisha birenze Mbabazi we azadukurikirana umugabo uramwemera birenze rahira hakika none ko batubwiye ko baririnzi mudakundana none ni gute umwemera kandi muhuje injana ninde wababwiye abaririnzi benshi batarimwo we batari wiwe ariko abandi baririnzi benshi usanga badahuje nyine simvuze aba gospel barakundana ariko hariho abandi nyine aba gospel abandi baririnzi baririmba like Sekira ariko usanga bafitanye amanani conflict none se no muri gospel biraba oya ntabyonse muri gospel ntabyonse ariko birahaba sinzi ntabyonse yuko biba uri umugabo iyo ni ikasimu ya mbere mbwira indirimbo uzi gutangirira kuri igitero cya mbere basi kujya baza batangira nyine itangiye kugeza ku mwisho iyo ndirimbo yose uzi yose basi utokwibagira nawe wowe uzutse mu gatondo ugahita uyivuga uyiririmba nta n'akantu na kamwe wosimba niyo ndirimbo ni iyihe zose izo nzi zose ndazizi gutangira kugeza kuri zose ndazizi ndazizi ngira igitero cya kabiri cyane manurera igitero cya kabiri cyayo iyo ngiyo ntayonzi wavuze ko uzi zose navuze zose izo nzi nizo namenye igitero cya mbere tayuzi tayonzi arayizi tayonzi guys mwebwe gikorera aza repetesha mugende mugira senge karabesha besha ni cyaha manurera sinyizi tayuzi manurera iza ko gace nyine nawuzi ariko yavuze ngo zose ariko sinyizi yose ariko wavuze zose izo uzi zose indirimbo ivuga ngo nabonye mukunzi nkunda cyane iyo ni aye turekeye hari iyindi ivuga ngo ndakugeraho hari iyindi ivuga ngo none ugiye guharura indirimbo izo uzi ni nyinshi none se ushaka iki shaka iki keneye kumenya indirimbo uzi yose gutangira igitero cya mbere kugeza ku mwisho basa pani igitero kujya indirimbo zitangira kuririmbwa ukamutangira nakugitangira nakujya baza bahetsa ku mwisho iyo ndirimbo ngira indirimbo zitatu uzi neza no mwiroro ziririmba indirimbo ya mbere Adam iya kabiri uhagaze ku marembo iya gatatu hari isezerano hari isezerano mbwira igitero cyayo cya kabiri igitero cya kabiri kiravuga ngo kumenya ibyo ni umugisha kubana nawe n'amahirwe nico cya kabiri ni izo ndirimbo zitatu cyahariwe izindi ni nyinshi uzi indirimbo bazaririmba sinkivumika
iki kimenyetso urayizi sinyizi neza urayizi neza tuyireke ariko hari indirimbo nyinshi uzi hano wese ndazuzi tuza turepetana turepetana uranyoboye aha ngiye kukubaza indirimbo none mbwira indirimbo y'igiswahili uzi nikurejeshe kubire zinga zibiri nikurejeshe na nitaingia lango lake la moyoni itaingia kwa shangwe kuu itasema ni siku njema mwana beiva nitafurahi kufika mbinguni. Urakoze ngikwere zino ndirimbo uzuririmba mu Kinyamurenge ubuzi no mu Giswahili wogerageza ntabwo nohindura yose si yose ariko wogerageza si yose ngiye kuzaha indirimbo shira mu Giswahili iyo nshobora gushira mu Giswahili nashira iyo ntamenya nuko cyangwa nawe ntayuze itonde Imana yacu no mugenga w'ibihe ako ndaguha amasegonde 10 wese 10 wowe shobora nugomba 50 10 Mungu wetu umugenga w'ibihe Bana umugenga w'ibihe ni Mungu wetu imba ririmba sinavuze bivuge mu magambo Mungu wetu ni muumbaji wa masiku anajua yote n'ibitarabaho na habi ya kuwa kandi genera tena inanipangia igihe cyayo mutu wote binaye mustahili sawa ngaga twagiye Imana yacu Mungu wetu n'umugenga w'ibihe ni muumbaji wa masiku imenya byose najua vyote n'ibitarabaho na habi ya kuwa kandi genera tena inapangia umuntu wese mutu wote igihe cyayo ibi mukwiye binamustahili ya urakoze reka turirimbe indi zamamaza intsinzi ya Yesu nitasema ushindi wa Yesu zavuga gukomera kwe tatangaza ushindi wa Yesu nitasema nguvu zake sinzawema kubibwira sitaacha kubisema cyari kubyambira nizo abazakomokaho watanitokaga abazakomokaho watanitokaga sawa ngiye kuweza kandi kavensi mvuge mu Kinyamurenge ni nasiri naye Yesu titanyibanga na Yesu yanifanya niwe jasiri
se Jasiri hajya ka Jasiri konyine kansobe Jasiri akubajije nyine kansobe Jasiri niwe yanifanya niwe Jasiri yanifanya niwe ka Jasiri mani nawe karakugoye yaniburudisha azamukirigita yaniburudisha bazadesha ko gusembiza iragoye ma sawa juru we mbinguni juru ni mbinguni juru ni mbinguni tuzigira iwacu mw'ijuru mbingu we tegeka byose biremera gutegeka kwa kabiri ituntu mbinguni we ongoza vyote vitakubali. Amen. Nuko suko turakomeje tugiye kuvuga iyindi ndirimbo. Adamu wazanye ubugingo. Adamu kaleta uhai, damu yake Yesu yaniosha kila siku, avuga neza cyane, anenaye vizuri kurusha ya Abeli, zaidi ya Abeli, kuko yavuga imbabazi. Yeye anasema nani? Ye yanena birangoye. No say kibinda. What the meaning of kibinda? Kibinda, the meaning of kibinda? Yeah. In English in mu Kinyamurenge. Kibinda, gaye bazaga mu Kinyamurenge twumva. Baka kabuntu. Kibinda bisigura iki? Insigura yake cyangwa kibinda. Kibinda. Ni izina rya sokuru. Iyo ni insiguro. Izina rya sokuru ni insiguro. Oh ya. Sokuru yitwa Sokuru yitwa Diadon. Irende. Twaruvumbuka. Ruvumbuka bisigore. Ruvumbuka ni umuntu nyine uzamuvumbuka n'importe comment. Agira ibivumbo byinshi. Birenze. Diadone. Ariko wawe wavuze we Diadone. Diadone ni mu Kinyamurenge. Diadone mu Kinyamurenge birahaba. Ahubwo niko bazari pronounce. Nyine niko nako baza barivuga. Ariko baza bandika Diadone. Diadone. Bisigura Imana iratanze. Ikwere. Turi hano hantu kuri Kibinda live. Ariko twatangiye tuba twibwiye uriwe. Gikwerere turi kumwe. Avuka. Yevuka mu Minembwe. Minembwe. Mu Biziba vy'Epfo. Ni wacu. Hakurya Karongozi. Iruhande rwo kuri ubwo gwintinza ngoma. Igasorogoci. Inyamurombwe. Hino yo kwa Roshi gutya. Kwa Roshi ni umurambo bankariye. Uzumanuka ukikira muri Karongozi. Ugakuka uzumanuka gutya. Kwikira muri Karongozi. Wazamuka gutya ibarabara rizamuka nyine agera muri Kongo y'ibitaka. Iruhande gutya bigiti kibaho inzuki nyinshi. Ukakirengaga rero uzo wamuhitira iwacu gutya. Naho ngaho. Asante cyane. Neza ikwere. Ngaheheza message kubadukurikiranye. Ubona basaba imbabazi kunani kubyo wakoze. Message kubadukurikiranye nimba ari ikintu kibi navuzemo saje imbabazi cyane kabisa. Tubabarire. Niko bimeze. Ikindi kintu atarakora subscribe kuri channel ya Kibinda Live TV. Mugenda mukore subscribe. Ikwerere merci. Mugenda mukore subscribe, share, comment kugira ngo komeze tubagezeho ibyiza cyane kabisa. No kuri channel yawe soko. No kuri channel yaje Gikwere M official
sigure kwere Mercy official mwende mukore subscribe komeze tuza tubana tuza dushigikirane n'isi niko bimeze tuzaje gushika mu ijuru twese dufatanye amaboko murakoze cyane Imana ibamugisha